Naraswala. And so let's welcome Plunks Mighty here on the stage one more time, please. Binibagai joto ya Khumulwng. Tisai takut usong paitak contestant ni rasamung sing kenalene Hindi rasamnai perda. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आँखों में यादों का दिल खो जाता है दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आँखों में यादों का दिल खो जाता है दोनों जुर्मा आँखों का है बयां दोनों के दरमियां कोई भी हो नया पर्दा अपनों से कैसा पर्दा अपनों से कैसा पर्दा क्यों जब मैंने उल्फत की जाए भी तो कहा दुश्मन है सारा जहां जिस पे भी हो गुमा वो बना तो उसको यहाँ पर्दा अपनों से कैसा पर्दा अपनों से कैसा पर्दा देखो वो आ गया हर पल है बेताब अपनी जवानी है बेकल तू बेदर्द की कहानी है हर पल है बेताब अपनी जवानी है बेकल तू बेदर्द की कहानी है उठता जैसे दुआ ये दिल है तेरा पता आजा पहले यहाँ जाए कब तू कहा पर्दा अपनों से कैसा पर्दा
wonderful, tremendous, and beautiful. Takot busong belai ke tough competition ni bising tiket ini grand finale sing klai peka. Taya wahai keno sing results renani bakak sing thanglai tongo. And so ojaro nong ni buskangang tejan hai tubui tongo. Tinini je costumes sini participants rog je costume chumui oro perform klaika bono design klaine nong sini buskango nongui na hanai phadi ojaro bukuk none other than Madhuri Devarma Tipra ni bisingo bono pula sini kanmun chumungno belai ke naito tokai goron ruoi tagai senamai Tipra hasteni rignai kanmun chummungrono design klai bo tini sungbewaksa hajak tai phatar haste rogobo international platform rogobo abahai keno kabangma performance rok klaika awan wai bono bele ka hambai bukuk Madhuri tai abahai keno phadi ojoro ang nungui na hanai sini tinini prize distributors rono aban se sikang sing nungui na hanai boroni se sikang sing nungui na hanai last performance musamong sing nailenai naitok jorani bodono joralene. And in the meantime, sini prize distributors of Nobang personally thangayang no nungui tu sinai, and later sing prize distribution ni bakak thanglain. Padi odoro nungui na halaina naitok jorani bodol group no singo kaisa musamong from no bagi. Padi joto ya pholain bon bagi. Come on.
Belai-belai ke hambai sino nai totok kai singo mosari punuk lang mabagai ozorowo padi sing paithak bakak phalega and jora marang nasingi tonglemani jora tabuk phai sopeka pulana ang sini price distributors nang noina hanai sini buskango pulana noina hanai sini TTAAD sini CEO Sir CK Jamatia tai boni yagulo nungina hanai sini Sir Bishojit Koloi MLA tai nungina hanai sini Sir Robindra Debarma EM Education tai abo haikano nungina hanai sini Sir Suhel Debarma EM ICA and ICA Sports and Youth Affairs tai boni yagulo nungina hanai sini buskango sini Sir Purnachandra Jamatia CEM TTAADC Borno ang yang odang so buskango paina bagi ang koine sini price distribution ni bagi tai ang koina hanai sini contestants ronobo taute buhusong ojora ojoro ang tesan hai jorana finai nornon yango dangso phaina bagai nungina hanai sini CEO TTADC Sir CK Jamatia nungina hanai sini buskango tongo Sir Vishwajit Koloi MLA tayaba haikeno tongo Sir Rabindra Debarma EM Education tayaba haikeno tongo sini logyo Sir Suhel Debarma EM ICA and ICA Sports and Youth Affairs tai nongina hanai sini buskango Sir CEM Purnachandra Jamatia Sir no TTAD sini borok oro dangso phaina bagai tai abo haikeno sini tinini contestants rono wang koina hanai yango dangso phaina bagai phari jora sing nashing lemani jora tabu phai sokpaika Tipra Idol Season 2 tini grand finale sing Klaileka tayaba haikeno sini contestants rongni belai ke tough competition rongni bishinti ke sing sini judges rock borno choose klaika sabo first prize manno sabo second prize manno sabo third manno aba haike choose klaika 5 contestants jotono winners pia kevo second kevo ulngai kevo first manai kevo second manai kevo third manai aba haike khabai theikri thiaba
asuk sa tough competition in bishing opano tini je ojara kahaman mani sing abuse sini kapal kaham ojara numina hanai te chai no hai sini contestant rong no dakti klai yang dang sao phaina bagai ojara te chai no hai non thani sanamusungo tini TTAADC habang by o Tipra Idol Season 2 ni grand finale tini sawo busuk tamo manlang no sing sia piaba TTAADC habang ni bakhak tikai 2 lakhs check razagnai winner no tai logi o Tara Sonkor Industries Private Limited ni bakhak tikai kaisa scooty tai logi o kaisa trophy razagnai First runners-up no razagnai 1 lakh rupees check and logio kaisa trophy razagnai avani logio kaisa 48-inch ni TV kaisa razagnai our razagnai ES Group of Industries Private Limited boniyagulo second runners-up utongnai and second runners-up manai kaisa trophy 50,000 rupees tai 50,000 rupees check manai tai fourth manai 15,000 rupees check and avani yagulo fifth prize manai 10,000 rupees pari ojoro ang goine yango sini volunteers no buskang phaina bagai dakti khlai and After Bugsong, Norjoto ready to win a play to witness the winner of Tipra Idol Season 2. Pari, ang young opasa sinu. And I will check Nuguman Kana tai scooty ni chabi bonukana tai trophies yango logio scooty votongo. And so ojoro fifth prize 10,000 fifth prize o fifth position o sabo phaika awano sing nai ne legranai ani yago already sokpaijak borni numbers tai abahai keno okay sini officials ni decision by kaisa Khumulwng sing naragnai the second prize ni TV 48-inch ni TV abo tini yapar jaglaka pia salne ni yagulo abo winner ni thanio yapare rejagnai phadi ojaro sing paithak ni simi phalia puila tini winner no sing sinina laigranai boni yagulo truk truk sing tai paithak ni tai baki details no sing sana baki thanglai ani yago tabu bum sokpaijak and ajora tabu sokpaika noni thaniwo sini thaniwo and so ang semi norok side man khana ani yango norok mohori apanang khana okay but winner declare khainan sikang norni kisa guess khana namusungu ready let's listen to the audience. First prize of Saba Manok Dinarok, 1 Sukmani. Kawama Bumong, Buskang Paiga, Pia. Surprise is surprise. And so, are you ready?
One last time. Everybody. Tipra Idol Season 2 ni winner Unka. Bloom's Mighty Ria! Let's welcome Bloom's Mighty Ria here on the stage. And Padi Odoro Bono Prize Yafana Bagay ang nungwina hanay sini TTAAD sini habang ni CEM Sir Purnachandra Jamatiano. Nungwina hanay sini sarna yang obus kang opana bagay sini winner no prize money with scrutiny chabi tay logiwo kaisa trophy and the scooty. So in Toto Yapakolwende, come on, please, everybody. Bloom's Mighty Riyag, the winner of Tipra Idol Season 2. Ozorowo, Belay ka hambay, sing Tipra Idol Season 2 ni winner no, sing prize yapare raka, boni yagulo no, padingay, sing second. Sing Ozorowo. First runners up, no sing Simon Lane, Taisini Lane. First runners up, Inka. Any guesses? First runners up, Manka. Ananta Jamatia, come on, let's give him a round of applause. Bono prize Yafana Bagayang, Numinahanay, Sini, Barumgrang, Shuhel de Burma, EM, ICA, Sports and Youth Affairs. Sing Joto Yapakolwende neighbor, come on. Belay ka hambay. Bongkay sini first runners up. 1 lakh rupees kaisa trophy logyo. Boni yagulo 48-inch TV botini manglaka piaba sanleni yagulo. Abo yafari zangnai boni thaniwo. And second runners up takutay buksong. Any guesses? Second runners up. Boni mungkay. Ashmika Deberma. Come on, let's give her a round of applause. Bono prize yafana bagang nunginahanay sinibaskango. Sir Ravindra Deberma, EM Education. Bono nunginahanay baskango. Pari sing joto no Yapakolwende borni bagay. Bongkay second runners up. Tipra Idol Season 2. Belay ka hambay. And so, Odorowo. Sing taklay kebono kibilia. Tai koroni nonobo. Tai koroni nobo sing renai henino saito laika TTAADC hapangno belai ka hambay marugo. Kebono khasubalia. Top 5 contestant no. Je chukti je mansak jorote. Norokbo. Kaham no klaika. Hani borno je manmani yafalai nay. Odorowo nungina hanay. 4th position. Dinesh Jamatia. Come on, let's give him a round of applause. Bono prize yafana bagay. Bono prize yafana bagay. Ang nungina hanay sini borong gnang. Bishojit Koloy MLA. Bono ang kuene yang osako dangso paina bagay. Tai boni prize money no bono yafari na bagay.
जों जत याफा खावलायनाय प्लिज जतनि बागैनो केवो खाता थिदि केवो जतननो जों खासबाया तैखाय बरनो चुबाय रहनानै चाइटक लायखा बनि यागुलनो फादि नुइना हालायनाय सिनि बसकांगो Nafuti Jamatia. Come on. Fifth position. And Bono Tejana High Yafanabayan Koinahanai Sini TTAAD Sini CEO IAS Sir CK Jamatiano and Koina Yango Danso Baskang Panabagi, Tayo Price Manino Bono Yapari Nabagi. No Joton Nukana, Bono, St. Kevono, Yak Bukta Klailia Taklani. Salom. And Aba Haikino, Taklani, Tipra Idol, Season 2, Sing Paitago, Sing Pailika. And so, no Jotono Belebeleka Hambai Marwo, Sing Ankone Yango Sini Sarsono, Sinadong Sono, Judges Rono Bankone Yango Dang Sabaskango Fanabagay, Sini contestant Rono Bakone Yango Buskango Fanabagay, Dactically, contestant of Noro Yango Buskango Basaka Beleka Hamai. Okay. Oro tabuk photo session ngai tongo. Boni yagolono ang koina hanai sini sini contestant oni ma phasongno mo photo session ni yagulo borok no koitang nai baskang phai photo tisana bagai. Cover klaya ke kisa sadi. Belai belai ke hambai pading ke ozaro sing contestant oni guardian sono sing nung lainai sing borno joto handshake laini kipil lainai jani ja atuk thayo contestant ni guardian rono bo koijago yango dang sabus kang faina bagai tautai buksong officially sing tabok Tipra Idol Season 2 no sing collaborator laisinai awani bagai norno belai belai ka hambai norok asuk sa keduk ma jora romai sing mebak sa asui tongmani tai khnai tongmani nailei tongmani norok hai audience tongma bagai no siniom hai program rok belai nai to tokai sing tini paili maka taute boksong phane salro sing tai bom hai naito program bo sing manan ni khakayo norno belai belai ka hambai phane salo tebo naito tokai sing klai manan nei asana ragino thari sing